chimui na sajada khalei atam hitharan kan khana audio hort masa paimura da Consumer Affairs Food and Public Distribution na wawmatin haira Free movement regimes makhalei leirating away kapinni yariwi makhamayang avauda and some TKS na office picketing hapok haira Lekhayang Thor, Aja Tangkhul Express Pvt about Ringyaophi Ningshen in a bami dalei, Bauping my saina and angrumsa. Manipur leader Gapongala, Nalay Kamin shock the Wunchumuina, Sazada Khalei atam hitharan Yarekan Kana what your Sam Kapangli Kahap Malenga Sakavai, State with Directorate of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Jizakami Shokhairam. Arihon individual, trader, wholesaler, retailer, maningaka, business entity, lake sahabing kan kana what your henak eina, bong kasang, hoarding or unauthorized stockpiling, mamayamara chair. Essential items takar kasali, handmakarda, bong kasang, otsak, hoarding or illegal stockpiling, sakasali, legal action barada hangmatin hire. Hunchimuina, Sagazadam hitharan, Gachikatana, Kan Kana what your machine, Tarara, Quisang Hilaka, Yarega daily, Mangarin Kangasak, Lamaninga Ka, Lake Sabingna, Tarara Quisang Lagat now the Aman Henmei, Kayorhi, Mashok Nasakavai, Kasana. Jigata Gasa Tayaka, mobile number 7005319 Kala. 9862619525 report Saluda Manipur CAF and PD Director na Pau Mishoka. Naga Homelandly Free Movement Regimes FMR Makhalei Kalalei Ratingaway Kapinli Yariwi Makamyang Avauda All Naga Students Association Manipur Ansamna Katan Office Picketing Hopokhaira Ansamna Kangavauli Longnauping Nak Katom Ngarokta Nakabang the Daily Naka Naupingwe Maringapa Shorkar Officely Wapong Shokhaira and Sam Nakakatong People's Movement Ukrul District Shong Tangkhul Katam now Long TKS Natanta Ukrul DC Office SP Office Zangda Mini Secretariat Kala Shorkar we Office Saikoro Punghang Mandida Jishat Kaja Ayain Aja wuivang Shungmi Haira Naka nauping we achon hi mayangkei paimara itumuinga lei ngakta identity uphold kasakala rakradam safeguard kasali Ningshen lei gaji janpao hi jingri gahai ka banglak ina mishok khawai yarina pap tami kadomi luda saklong jina press janpao mikashokli ngkawa TKS President Ramrijan Keshing Nagahang FMR Kwikatui Gala Naga Bamli Leret Ngavekapinji Naka nauping na makamaya hangra haira Kabit ay nalat misang hayram ka shorkar na teiteilaga maheng kasang wuivang People's Movement hi kasana. Hilila mga nasanga ka agitations pangme sa hawra Chili Shorkar Office shung kamimang maningla kangate apong ay nala sara TKS President Ramrijan Keshing na hangam. Saklong President China Yarili kahang. Itum miyui movement sa pungre jauh kita People's Movement sa kawai da itum hili lungsang lakai na sangai TKS zones later donka kala various units Taiso lazang HK lazang natai day hili later lay ring and I did play youth stream around room daytum agitation hapokai hili tangkhul we rashungda but on khali phapdang sangai hithada agitation sadak legaji itum maram leilaga purpose leilaga kasane matai lakaina irung lay ngakhwai gaji rin laga kasane anju Imaram now, Iwinaga now, Tari, India with Tari, Likansang like a Myanmar later play, Khalei, it to make a shock as a hilly hop like a later play. Iwishin Kurakali 100 Gajigata, Indian government, Shipai, Natumni, Yang Sang Laga, Miyenzang Laga, Shokataka, it to make a thing, bum, Mazak the separate the thing upon Gaji, Masapai Marer Gajiwi against Kasasada, Kala, it to me that as a room that Mashipano lagaina itum kokayang kasaka why we movements had the glada mitranili itumli border fencing hisada itumli road marat masakit the later clay itumli shaykut ki the later clay he yang wadaga he wa itum ninga pungrer itum ninga laga forces kiba mairado no ka itum ni to kasada ga hiba rir pungrer je hawi da aji
and some na sadak le hili itum la fullest cooperation na sa dekle ni yari bing na la hi katom mida yari bing na la ning kharab ka la phap ka da ka jim sa hai la ka itum cha thamai na phap ta la ka yari we akon people's movement na sa si ga ji hi yari ni po ngai itum ari hi 48 hours aji 48 hours direct kni aji na thil ka khama sar jiwiti li itum matay ngai the various forms of agitation hi khira khawai le dele hili itum mang imang kala journals mang tickets mang and some mang maji hai la ka naga wi ru na a hu puna jang la ga itum ko khayang ka sa da mi yu ka daily la itum ko ka sa ji thai la ga hi ba ma shung shung man ne ga ji hi o go thui ni la thai la ka itum hi ga ru kui pai sa se ga ji hi ya ri li bo ngai ni shla ga Tari kapong ngalay kamint nga pangda khalei North East wunchi muili mi tumrada matiga da tihayram. Kang John kan kakui odd agencies nga datay na Indian Air Force AIF helicopter gala bot sang da sadalay. Manipuli zingsha hinami 19,000 lang da sadalay. Shim 3,365 sakshihayra Manipur tari kapong wena kan chokta ngayin kui kawai relief camp tumrada ka haidalay chi. Kalachi kachunga Imphal East Lina State we abam hangmadida shini kadali ngale kamin shokhaira Arunachal Pradesh shong National Highway 13 lingale kaminli shimkur akawi mi shini tihaira Assam shong Dirgapong District rada pangawi milak madi kadali sajadale Wunchimui hili Assamui mi thara tisanghaira Sikkim shong ngale kaminli mi katum tihaira Hortang Center nagahang Sikkim waina tourist ting kagada kushokhaira Zingrot murdera ka hai zimik show mati pangawe lungli migati Assam ni thara Mizoram li phanga Meghalaya li thruk Arunachal Pradesh li chiko Nagaland li akha Tripura li akha zangachi Mathangazin Sikkim shong Jadent military camp pamli ngalay minda army personnel katum thisang hawa Arunachal Pradesh Siang district shong Dam semrada khalei yarina khagasungli National Human Rights Commission's NHRC namik zangmi haira Dam semrada khalei jida yarui tara khawi shimbam sajahauda kharing kharakala khangacha timlonni sajrada yarina makhamya leida khalei maramji media li ngayauda commissions jina so motu cognizance khira haira Bawathishurda dem Kangaran Jiliarina, Kangasung Khalei Shokarna, Ngahangada Siang District Abam Dali Central Armed Force Jihodale. Media we Bauji, Mashungaka, Human Rights, Matung Makanda Kasawi, Ninka Karik Lay Hairada, Commissions Jina Takeakui Pongshoka. Maram hi yang sang mida hapta khani welungli detailed report mikhavai Arunachal Pradesh with Chief Secretary gala Director General of Police li NHRC na notice mihaira Thuika hai kachang we direct magada kathum mui media report athishuda dam semgida khalei chili makhamya protest yang Indigenous Farmers Forum we Human Rights Activist gala convener nathanda zathaira chili mi shamati kadana shirukhuya Nagaland na Manipur ngari khawai khamataya chanraya pamakali ngalei min sanghairan Singshat Khamar Longli National Highway 2 Kisama Naga Heritage Village Wagadangalemli Mathangalei minda makan bailale kan khana wot kaphungbing zangda karitara kha mangatse bailale gachipau samphanga Kohima Deputy Commissioner Hinok Pujem na Public Advisory mi shokta NH2 KM 192.50 kala KM 192.150 alungji atam makakla shunghaira gaji hang mawapan kapai Manipur weina khawa kari kahakping kuzamali kham ngasak kala dimapur weina Manipur khawa jubzali khamdale kari katiaw na wuivang authorities na one-way roads ngaran miyachi Kohima khawa light motor vehicles ping Timorkov Maningaka JCC Kisama Fisama Road Zatbaira Manipur Khawaping PSF Camp Chakhabama Kidima Wishwima Maukate Road Network Zatngasaktale Zingyat na Mayaka Hitharan Repair Otkasa Assessment Saradale Itumna advertisement akang nangrumsa Kamasom Public Council we Pungva Gatar Kapangsang Hiram Council Chiwi General Elections Achahon Makil Tarik Akatang Sayam Uncontested Eina
kapangka kahai phungvil bingji Public Council with Chairman Gideon Lungleng, Vice Chairman Mathotmi Haure, Assembly Affairs with Speakers A.S. Augustine, Deputy Commissioner Kazipmi Angkang, Atum Odngruchi term aka wuivang 2025 to 2028 inadangda phungwara. Election sa kahai Chanbao hi Kamasom Public Council with Chief Election Commissioner Yaosang Mi Lungleng, Election Commissioner Shimresang Haure, Anina Shoi Sada Mikashokna. Latluita, Ajawi Kamataya Baobing. Unchimui na Sazada Kleadam hitharan kan kana audio hort Masapai Murada Consumer Affairs, Food and Public Distribution na Waumatin Haira. Free movement regimes Makhalei, Leirating of Kapini Yariwi, Makamayang Avauda and some TKS na office picketing Hopokaira. Ajawi Pao healing a young Hira, Pao another clay Nathum saikorali, Ringyaophi Kalakhamahai, Zimikshong Sa Seran.